media application na tinatawag, nilihan na po hindi po, na itong panapansi, ni awang kalbong pagdiri. Ini natin nililong sila. Ito kalamang higher secondary school din sa certificate. A result, aputak alam. Kaya na-gani sa natin nakapindi at nili natin kadaway sa mga flow. Sila. Kini aningkan misa na tong si Konlong ya. Udam tang lo pudon te atang tang a result ken lang dam lo po te higher secondary alam bang ke ningkan ko apa ke itu kai tang ni 50% bilang ke kita kita lah higher secondary ka. So ni no bang ke itu paju kan itu cepat amat grafik dan grafik yang song dam pembeli mesti pembeli. Tapi ini nga bang ke carving long bang ke arts ke 70%, 70.25%. Tapi yang west carving long bang ke 83.70%. Commerce bang ke 83.39%. Tapi yang west carving long commerce bang ke 95.63%. Science bang ke institute ini ke pola samalong si west carving long ke top long si ini. Macam 98.36%, macam carving long bang ke 94.9%. Tapi itu kasing hon Dr. Tuliran long hang iyan. Carving long ke teman council alami ng sabitan dito na alang ni fund education and department ng dito na ni tung board ikan in answer education anak ke paprang konsulsi apa 22 aningkan ifan itu jenis ke election dulu lah terjadi mentionnya ni fan iyan ng dito na ni school ka visit along national international din ka tapos organization lagi organization kan no tapos organization atin ang kami natin na nagserap din ka na job union education na ako pet nito pakan pun bomlo ikut seklong ni rangalan donang itu dipaksan di apa itu body ini kami minta ko ang bongke itu ini apa nang ko ke locally ang sino na bang itu yang kami so awareness team kita na job wrong ang bong atau anu lo ang kami kelompok kita apa itu milita kami ka skill quality education के वांजी अपन content sequence को मंजीना kalau kita dengan son dukok utama satu job milita ka kabodi tapi SSLC result kami nanti sebelum dia akan ke 50% belong sila 49.93% ke in the year 22 ni kami kalau kita ia minta sebulan kita 50 across 50 lah kami Dr. Tuliran orang alang ni na tingkatan investment itu temrap kat alang ni
leadership and strengthen education actually na antan ka body ka nito. Jadi siya ng kantan ko ito 75.47% itinong natin top 15 long 15 long 15 akan ke 30 25 26 27 along si itin katakan yang long ke Philippines. Kami langsung tibang bong si 24 running kan ke ako 81.60% SSLC result. Api langsung si up down, adjustment up. Aku tengah ingat sini 54%. Kini ngamang aku 55% mengenai the profit. Ada yang sini, aku tengah kata. Apa yang West Kalian long dah langsung tak. West Kalian long itu jenis ini apa yang dibikin ayam nama ke tapi kita tu kita long lo. Kata 30, 28, 29 position long kita long. Kita mesti ni ini ante itu long lo. 23 in London is 56% in Europe. 24 in London, 2024, SSLC a result is 78% in Europe. SSLC a result 2025 in country 15% in India. 18 positions in India. 25 in country 57% in India. North country 65.4%. Western India. Okay, science of the SSLC standard higher secondary final examination the result on that top second in the country margin the science stream. So, education anak anjir the paparan pun pergi akan yang pun pergi akan itu kalau itu nama science itu ibom atau mungkin education team that the three education officers in terms of law staff the anthem law meeting kabor itu naga ni kabor kabor semua kabor ini ini result ulang terjadi ini orang dulu apa yang langkah itu bahkan di banglo itu kami militer kami ketemu dengan top kabor kabor keting sampai dia rata education itu long bang itu criticize leader lah bon kami the suggestion bang lagi pilih dia kan itu apa nak criticize itu izin dengan pang nang silo ko tapi kami politically kan itu apa nak pilih kan kaya nak kena peninggi itu apa bang itu ini nak kena nanti constructive method kan itu apa nak criticize ini saya kami akan mengerti itu apa nanti pilih job nanti pilih job nanti jadi job kalau kita pun itu bantu dia apa Ningarong Nigeria mengalami government school atau improvement dobong sedangkan nanti usaha macam kita nanti data collect pun teknologi private school nanti ini sih kerja orang kewan report itu itu sedangkan nanti nanti mereka kita non teknologi nanti government school lalu sedangkan result itu teknologi 100% long saya long kami kepas nanti kumridam lokon nanti teknologi ini KGBB school atau si 100%. Apa yang Ringmohon school atau non Ringmohon school di atau dapet student online 100% kepas ke dan niat tidak sangka non nasional school yang result ini teknologi. Offering school long atau ada ke 2022 income ke udah ke pas ini tapi zero
first division na bolo, second division na third division na bolo, apini high school visit si pinangan na na school visit si. No ke 100% dijo ko. No higher secondary ka dijo to 94 something something below. Masuk na school do pinangan na school ni visit kan ni team visit kan na gani teachers ating commission kan ko ba. Bisa na dito. Teachers itu अपन blame कर सकते हैं स्कूल अपन blame कर सकते हैं गवर्नमेंट अपन की blame कर सकते हैं देखो आपकी आपको आपकी अपन आपकी आपको आपकी अपन conflict नहीं awareness aku tak dalam education system lo jadi je ini sendiri अपन kepolisian itu kita benar apa itu kerja अपन Yung also yung si pagbilyon ng tulong din natin letar tulong people letar tulong din natin top kaya nung hindi kasi so mating gamitin natin 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 tuloy ang gawin atin kita kapoti 8 hours 9 hours 10 hours kita poti din ito niya first class student pagbilyon ito natin letar people tulong kasi pagbilyon na gani kasi lahat ada itu itu ating kami responsible and delay. No que hala school upon ke blame ke lo ke ada itu. Kasi no itu kailangan inform lapan streamline yung mga yung function ito kung bono boy kung bono lapan no teachers recruitment upon itu already done again. Graduate teachers and PGC and subject teachers I think Hindi teacher, maths teacher, science teachers, sabi din ng doon. Non kiban sing ani ang bang ko lahat ng yung sinan appointment bilong po pipigil ko bilong po ate interview call at lahat yung si teacher le kasi lahat school along government school along ante listen at teachers at yung lahat sumara sa ante especially itu mau semua prefer ke Hindi kan sociology, maths kan sociology, science kan sociology. Kalau hai kan jadi itu kan itu first division di second division di kalau hai mark di form kan prefer di really jadi itu aku kan itu. Tapi kalau itu prefer dia jadi asal hai aku juga kan itu asal hai kan dan ini yang lupa appointment kilo बताते लाइफ टीचर होते हैं काम करते गवर्नमेंट ट्रेन but under itu body control लाइफ टीचर से equipment kita होता है itu ada jual anti se ni ponji itu kalau hai le jadi je itu society papan tu na anti se claim pon na khai apan claim pon di di kan di par papan pon na development nanti misalnya akan itu education ada bahasa itu bahasa itu Charlie pun ke boket state itu India lo top number one literacy lo local itu Mizoram lo atau macam itu Charlie di mana Mizoram macam work culture kan lo di pergi nak kosong sih lakin an sih ke program konsepnya atau kowe dilepas tu langsung religieux pour tu makan kan pergi apa dah tu kekinian kemudian yang itu kan kan body pun charge level kan long body pun itu kan kan awareness kan kan ada festival itu masih lagi long top one round nanti itu keboknya pasti aku mungkin kita kiri di lagi program pun itu orang malam itu dan lagi हाँ अलार्म पार्टी अलार्म तक आवेदन नहीं Bahaya kata boleh mesti dengan kata anisi tapi pasangan itu people look at it. Education is the backbone of the society. Right? Jadi